Iako je u njegovoj proizvodnji primarno ratarstvo, mladi Živan Pavkov iz Ravnog Sela kod Vrbasa 2012. godine odlučio je da započne sopstvenu ovčarsku proizvodnju. Pre toga proveo je dosta vremena ne samo na predavanjima, već i u posetama drugim ovčarima, a sve kako bi se pripremio za, mnogi bi rekli, hrabar, ali i mudar potez. Danas Živan u svojoj skromnoj proizvodnji ima 20 grla rase Ile-de-France koje drži, po sopstvenom priznanju, prevashodno iz ljubavi. Meni su to najlepše ovce. Najlepše, a i mesnatost i manje su ovce, nisu krupne i manje mesta zauzimaju. I možda ću još neku drugu rasu ubaciti, ja ne znam još, vidjet ću. Živan u svojoj ovčarskoj proizvodnji ima jednog umatičenog ovna kojeg će, kako kaže, uskoro morati da menja. Međutim, svežu krv nije tako lako pronaći, a čak i kada se nađe kvalitetan mužjak, za nabavku je potrebno odvojiti mnogo sredstava, kaže naš domaćin. Teško je naći, a i kad se nađe to je jako skupo. Skupo je zato što je malo ovaca, a ovan koji košta možda 700-800 hiljada evra je jako skupo za tih 10-11 ovaca. Kako ti ne rešavaš tako? Mi nemamo takvog ovna i ne možemo da dođemo do toga. Ne isplati se i onda kupimo ovna koji košta možda 300 evra, pa se tu nekako uklopimo. Od ovna zavisi ne samo kvalitet, već i broj potomaka u stadu, navodi Živan, dodajući da u prosjeku postiže 1,5 jagnjanje godišnje. Međutim, u tome značajan faktor igra i kvalitetna ishrana. Detelina, seno i kukuruzovinu baliramo. A kukuruzovina onako samo malo da se promeni. A uglavnom seno i detelina i kukuruz i ječam. To sve sa naših njiva. Mi ovdje ne možemo sad na ispašu da teramo, ali možemo da zakupimo pašnjake pa da kosimo i onda se ta seno da se kući nosi. A ne mislim da prekinem, da napuštamo ovčarstvo zbog toga. Jeste skuplje dosta sve, ali moramo raditi. Kako Ravno Selo pripada pojasu u Južnoj Bačkoj koji se može pohvaliti možda i najkvalitetnijom zemljom, ne samo u Srbiji, već i u čitavoj jugoistočnoj Evropi, sasvim je razumljivo da je čitav atar pretvoren u oranice koje iz godine u godinu daju dobar i kvalitetan rod. To međutim ne ostavlja nikakav prostor za zasnivanje i održavanje pašnjaka, pa su svi stočari tog sela prinuđeni da svoje grla drže na jaslama. Ukoliko bi pak paša postala dostupna ne samo našem domaćinu, već i drugim ravnoselskim ovčarima, troškovi njihove proizvodnje bi se značajno umanjili. Pa nisam računao, ali više od pola se pojeftini proizvodnja. Više od pola bi bilo jeftinije, zato što bi one bile možda 200 dana na paši. Da li se ovčarstvo isplati? Meni se ne isplati sada. To je samo ljubav i eto, volim to da radim, ali trenutno nema zarade od toga. Kako se kreću cijene? U klanicu smo prodavali 300 dinara je bilo. 300 dinara i 2000 subvencija po jagnjetu kad se preda tako u klanici, pa onda se država subvencioniše. Da li je ta cijena zadovoljavajuća? Pa to nije loše. Bilo je, za 200 dinara smo prodavali, a sad je 30, sad je dobro. Postoji plan da se svaka od ovih ovaca umatiči, da se uz postojeću proizvodnju mesa pokrene i proizvodnja priplodnog materijala, koja bi omogućila dobijanje i do nekoliko puta veće cene po ženskom jagnjetu u odnosu na trenutnu situaciju. Također, umatičenje bi omogućilo i ostvarivanje prava na subvencije u iznosu od 7.000 dinara po grlu godišnje, što moramo priznati ni u kom slučaju nije mala cifra. Dosta bi to pomoglo, ti 7.000. To je jedan deo njihove ishrane smo dobili onda. A sad, koliko bi to pomoglo dalje, ne znam. Kako su ti planovi za što se tiče barem ovčarstva? Proširit ću ići do 30 komada i više neću. Onda će biti koji dinar od toga, ali više od 30 neću. Zašto ne težiti nekim stotinama? Ali onda čovjek mora samo to da radi, ništa drugo. A ja se bavim poljoprivredom, a ovo je, eto, pored poljoprivrede radim i ovčarstvo. Da nema ljubavi, mnogi ovčari bi pod izgovorom neisplativosti rasprodali svoja stada i pogasili proizvodnje. Nama se međutim čini da pravilna organizacija i dobro planiranje ovčarske proizvodnje može da donese dugoročnu isplativost i zavidan profit. Što se tiče našeg mladog domaćina, on neće odustati od svog stada, jer kako i sam kaže, vodi ga prvo ljubav prema ovčarstvu, a tek onda želja za zaradom. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.